And finally, reply na ya twene we say reply no aba. Oh, say na ya wa twene mo na ya twene nsem a Opambour ba beka. E da kire Adom Kyei Duah e Friday no. And Adom Kyei Duah and the boys Steve Media mo. E beto to be e man Opambour. There was Opambour was in the Crawford no aba. Na nse Opambour bo keka no. I pay a broke me. That's what I said you. Over like keep video not that subscribe button, snap click notification icon just update number to the one about me e comment section. Oba so a na chef for any bra hwe. Na say open app a betimi da send this ka akofia asomdwe mu a onya problem bia o send this ka na akodu fie dia eye nala money send app na me can for the amount. Nala 206 we eno na ha abrochie for burger fui eno no bia dey send this ka akofie. Twi app no to for so keke. Register with o number. Send this ka akofie. Na any jesem kro wo ne say o from promo code Penyah TV na Ede seniska o mecho $20 for free. Onim say World Cup na air course no. Adom Kyei Duah Edom come she e baaye. Ebe kan say 1 Ghana de ebinsi Africa ha no moda ana Ghana ye ko akofa ede aba. Ana me ka tro say Africa in its participation in the World Cup de ebinsi da e semi final because quarter finals the Ghana kan say akobi pen. 2010 Ghana ye qualify to quarter finals but ye quarter finals. Round of 16 qualify e quarter finals. And Morocco akobida just a quarter finals there Africa Cup no Africa countries no na akobida but a semi finals and obi anko because semi finals you draw the next ulusi kwara okobo third and fourth oda say inti no a semi finals and finals and Africa country bi ankobida and a World Cup so no Africa country bi anyi bida but Adom Kyei Duah ka say there ebinsi Africa hada and Ghana ye kwa akwagie Emma wo de nkomhye bebre na esaba na ne Croatia e kobo no e no sa de nkomhye foforo e baaye wa say Okanse Croatia enye team a o betimi Asha Ghana Blasters ene mu kosa ka se Ghana ye kwaje cup we na 2030 ni besa kwa kwaje cup ne e de aba World Cup for besa ba year bebiem 2028 2030 yes sir 2030 Monte Nebo atwe Ghana Sama kachira mo say Baby ka anya ake akonya no say Ghana na abesi yes Nigeria bama Yakuba ball no Croatia ebe say na enu na chi no ele ne Opambour ebe so si papa Adom Kyei Duah so be ka ya omu no mo beef dada 2024 mu abra Adom Kyei Duah ebe ka say in the next 500 years to come no ya di nimfoni ene be jina ma Yesu Kristo no Opambour no benya asem di omu ne de omu beef bi e wo ho dada na se omu nyina na ye wo ya soro ye obi apede yongo abode minimu enti Adom Kyei Duah come say we say ya no na se Opambour abenya solid grounds to go after him and then obe jina so sin so pair hard one tane tene chese do kan ye bia anya adwuma prophet o kan fiada no meme da no bobo na de ko bobo no pa che ho anya adwuma ho na we blaster Jesus etete sorry dem wa prophet adawo no ma munyina hey just ya win match na wi e bo wi e nso no esun ko prophet and I wonder how that particular pastor can have service today because we know when you pulpit so now matter kasa ugina so dem okay prophet ugina sorry dem now o kasa tima penyini dia be se wonsa o dia be sebe wo nyame a wo so ne nsa na ebe wie na asem na anto amfa wo kura no prophet asem be wie na so for wo kan ma men kan kira wo se Ghana Bible enyina ayarefo ahiafo esikafo asofo nkramofo papa pampaibo ena di Ghana du die dunu ene sofo bi nkomhye dabi ene sofo bi mpaibo dabi enya meme mpaibo ena nye sofo bi ade yes nemu ye Ghana nyina sufre ena onyame hu ye mobo ade ye konka kanka ba bi awrade di bi edu bi ane ya bafie ena wa ye de awrade ase ne de nu nyam nyina ama no o se ade ne memfa sira ne de ema enya no asop chi osop tam nye enya meme mpaibo ena nye sofo bi mpaibo se ye meme bonko ade ya ena nka me mo ba me nkyai yes abro mo frɛ so mo ba nka mo ba sop chief ni enokra prophet unso nim ni nyina enokra prophet anka mo ba ba me ka to me se nya nkran mpaibo yes eye ema eno achi no Adom Kyei Duah ebe kasai ema o ka so ne o mbe declare a day bi Friday etwam ye o mbe declare aye national prayer
ama Blasters team ko na the next Saturday no ye ne Colombia e kwa akọbọ ball na say to ka say they obey declare Friday no ne chess we obey declare chess nyina no e de ama Ghana Blasters to be bomb paye e de ama team no enti say atemidi ado Opambour di no na aya Adom Kyei Duah but na Otwen he was looking for the right time to fire back enti Friday twam ye no and the omude asore ko hyehye so and the omubom paye Edma Blasters team no Ghana Blaster. Yes. Uncle Wahuno mo bronze ya. Oh yes. Papa, I can see a coso. It you won't film. Amen. Na won koso ntinam. Oh yes. Amen. Nanka bi ananamoso. Na de won chiwu nie bi. Etuma beji wet. Oh yes. Na yerapa bi. Ono de on fabric bia park so no sie. Yes. I can see kwani ne wiase. Yes. Nanka namoso. Na wo mbe hunu se aw. Jesus. Say won ni Kristo. Yes, Lord. Anunte na wakoya mekanis. Yes. Amen. Wa. Yes, Lord. E break akre. Ivory Coast ni Yesu. Senegal Yesu. South Africa. And you Yesu ma. Yes, Rewati. Paucho. Baba. Oh yes. Masa Yesu bi so to yen. Amen. Na ya mukuda Yesu dada. Yes. Yes, ebe yanka pepa ya ni wa mu nesu. Amen. The part show. Yes, Lord. Pamong Blaster for. Yes. Cause be on tabakasi anymore. Jesus. Amen. Nama one baby pebi. Yes, Lord. Oh. Ewa akensi. Oh yes. Yes, sir. Yes, sir. Na ndamoso. Na ye future. And your guarantee. Yes. Amen. The part show. Yes, Lord. Adam. What's a more kasi ye missa? Ye missa. And so soon in a wo pe. Yes, Lord. And now wo peso. Oh yes. Etayin shirama wo ma. Yes. And until wakuyado mechanic say. Amen. Philadelphia men na ye 2 ye did so number 1. Oh yes. Papa, Nadia yesterday say ope konkoro no enanya ho. Amen. I want ya in Blaster Empire boy. Oh yes. Jesus. Baba. Yes, sir. Why? Amen. Anka bemya. Anka magana flag. And say him be. Amen. Papa, ya di monyam bemma. Jesus. Ya di monyam bemma. Yes, Lord. Yes, sir. Yes, sir. Akuyana ne wuran kasanche. Yes, Lord. Eso now see ye missa. Ye missa. Anunti ne yes, sir. Oh yes. Ope enanya. Amen. Adumenti. Amen. Amen. Adabo. Yes. Tujide sa na ma wo Yesu direm. Oh. Tujide sa na ma wo Yesu direm. Tujide sa na ma wo Yesu direm. What's up? Omoshego. Ayo. Omoshego. Enya ho. Empire ni say the obom empire only ni say. Amino. Amen. na empire na chi no ena ene o be reply to atemidie nsem a Opambour be ka kire omo Opambour mfa no hu da bi pasa o ye so nso me so ye nyine kura bible de nya bedwuma o nso nsene me ti wonti me ka wadwen enkire me enti ensem na Opambour ka kire no ono so be reply no on Steve Wonder mo Steve Media o be reply Opambour gbogbo ma dwen pa kire to 2 bi de mane no Adakwa etumene ne mma etena won fidie so esupame eye adakwa Ebenezer. Yes. Adakwa edine Ebenezer de mempesa me boy because eye me nyamidin na nyamidin de nda ade bia so bi keke. What ne nkwada to me timatam to me kan de ehia bia fa me keke ade ntira ade na wo ho ade nti o ya befo sofo ana me so me say
Menjintum meyenyame we yantokwa There be. emo apostles for evangelists for pastors reverend Monsha said Yesu pap and they see Nakanjiboni ba. that is how it has always been. Nakanjiboni be fe be eyo. One way. Ejigbe kometo enu. Ye didn't have it. One ye we afi. Yes. Mote mekasa say. Yeti asie pa. Mote mekasa say. Yeti asie pa. Said yana. One man no one sing nyame anim na nechi nyame bie ni ho. Hwe won kase ye. Hwe won kakraka. Na won to a SS bibi o hwe won fia. What ye hwe sofo bi gina na asore dem no super me a hwe dom o gina won wanim. Hwe na asore dan no kora. Yes. Wow. Eye normal. Eye normal. Eji normal. One wa asore mba nyina te say Philadelphia choir fo nyina. Yes. Okay, osafo bi fe nyetamo Philadelphia choir bi fe. Na usupa Kaka oje ona amasa ye hunu Bible no ne nokora wo yete na asemu kaji ibale na kan ye male wole enukwale na eji keyo ewie momlin mote kasa na se yati ase wawro wone wa sori nyina mo ana mo bohod o ka osafo efe nye na onye peteje mi kumase kakrakai de mo ba no mo ne bi wa akra mo ne bi wa tema mo ne bi wa takrade mo ne bi obabia na mo nhwe Philadelphia atishe kron no set trousers ni say owo trousers oh after the view actually trousers no aye twaso aye ni nika agbene na gbe trouser fo no na fele nika wa sorry them kakra na de wa partition mu yes wa twam according to enti ama ushe nika ugo so kasa obesha buster shorts yes our trousers so aye ni nika if o trouser no fele nika on telefone onu nga wo meche nika no my boss aye supporter yes Todewa onyame ne pebia platform bia station bia say ye TV say ye FM platform bi obia mwa husa wasore meso bia monchiro ne dento na ebra ne so bia mo mark ne ye hwe de ebewi obia amen na monsese asofo asore atia me nyina monsese won na momfa won bra won so won kese momfa nto won ne ane di afi besie me ne Steven Adom Kyei Duah ne enti amem pese be ye wanwa bebre ne se menya osofo no e won small na febu na pe baba o meje osofo menya odifo meje ogbalo o hwi ni me ho onoko be mi den ana me nso me hwi ni o ni me hu mi noko be oden wasoma me etumi amen Philadelphia ode Masha me de me emo obi amfa ne nsem hunu ma o wa ben afatan wo dem wo be ka save na Adom Kyei Duah asem a wo be hu so wa jimi chen obi o wiase yes boss wa jimi chen obi o wiase because any hypocrisy how can say oyonko sofo so wo na afra wo sofo me de minimum of Opambour koso okrom han kele ma men ka do kwanche obi a ese be koso okrom ya de yan kan nsem ya ne yan kansem mo gina so na mo ko Opambour aso mo musansa no wawale no obeye den wo atonso boku last Pentecost number 3 mo musansa no obeye den wo then time and Charles ba moda ho no obefa moda e de ne ko hin mo ko busa no be ma wafo moda no mimi nua no mo ko busa ne say and Charles ye mimi nana enti moda no ye me ma me nua enti that mini ni ye age internet say et say me nua no Musa no be fan de ne koy yes buni nsem wo krom ha asiafo na mo tina mo TV so na mo mutimi jimi
Opambour mu ne ho no pepepe ni ti se wo yesu nya osafo onse Francisco atimba ba bejan na mo se e dey na si social media o mo se ni won bi da o ye ni nya meduma na eno ana busia enra yakobo ball na ye ni Colombia asa akwhye Ghana that's why the park say akonya na besi Ghana na 2030 kwa na still akonya da so Ghana cap no e da so Ghana ti ye kwaji this year asa kwaji 2030 no ye kwa Colombia ko ye free one of 32 teams no Colombia a shoot up na eno na no pay no Opambour eta be gira ni TV station so and san over kwa asole no pa Sunday no Opambour di ga be your morning service e wo the TV station e hono and some Opambour the boys no akika kire papa Adom Kyei Duah no we ni mu nchire mu ai rade jare na Chimpanzee esa be gira ne simpio so say na nso de manyina fo mu ye fruntu wo ye fiade atwa mu Jesus. a Ghana blaster esa be bo machi omu fo mu nyina fo mu ye fruntu Satan ne nya mobo no. Ne nya mobo no. Na ida be ne bobo. Ye bo no memene da fiada de be temene da. Fiada de be chime ni which is 1 o'clock or 1:30. 1 o'clock 1:30 a.m. Ana Ghana be bobo. A Ghana be bobo. Fiada de be chime me da. Fiada de be temene da. Enti so for ne program ne da be. O ye program no enem da kro. Fiada. Ni fiada. Ana o ka ta. Ana o hye nkom e ka kire nso no ma ne say. Fiada no. Fiada no. Omu nya fo mu ye fruntu. Obi an fa ne ye fruntu o. Na Chimpanzee nso. E be say incense. Hey. Afra ne bofo. Kwase ye frɛ won kokoro ase bofo. Ye frɛ won nyame won kokoro a. O se ko bofo. Obi a won frɛ won nyame odi ubonsam ye adwuma bia de to be dead. De to be dead. Won se won nyame agu animu ase. Kwase akwa. Mesi ani kwase ase a eba no on. Da be na ye babo Opambour gina. Eni won nyame di ahye nkom ama ato afa ho krada. O de ma men kai atiefo asem ye beto aba. Papa so gina no ohunu se won kokoro tumi awura dem ye ka kire. Aya. Wo ya na de so won ka na fidie so no akeka kire abontere. Ba ye mobo won fan to just eya dan His Excellency John Dramani Mahama akonya no oba be akonya no o se ba be di o man nim bibia timi se mo pai obi a asofo bebra aka se ne nsa moja keka ne nsa osufuru daka wonya sofo wonya otumi nya president bi yentu ohina osofo no ma men ka se mo osofo wonkom sha wo sha ye wadwene no na da na obosom na wo som no no wonim tantan ene obofo a wo so wo som no mo kɔbɔbɔ ni bie no ene ana afeli no kwasi akwa ene hwani ngwase kesi aba ni nyina ne se ye ma kwan na fo onim tantan we be yi Yesu Kristo mfo nyine fi wiase a yampre wa onyame ma yampre a ye to so wanim etan wanim no ene Yesu ma ate enti ye pepicha bi dia koto so a akempe de efem enye Chimpanzee enye Chimpanzee abuaba osofo anopai I hear the Prophet 1 TV new me president 1.5 FM e ya wura wo sam say wo so ofra ho sofo Deuteronomy chapter osofo yenko Deuteronomy wo yenko Bible wo kura wo sanke ye kunkura wo say tetenanke ye twa tikura firi so 18 verses 20 wo do nyame di twantro Deuteronomy 18:20 wo sanke ye si wo bo punda da kura di kwa sanka wo tena wo kura say wo yire kura no aduane ama wo Chimpanzee wakodi Deuteronomy 18:20 sofo. Ye tell Moses kai. Na odifo mo ne ho so aka. Tie. Obi biara wo so ofre ho difo. A wo be ma ho so a wo be kasa. Asem bi. E wo asem bi. E wo Awurade din mu. E wo Awurade din mu. Yes. Na amem won. Na asam na wo ka wo nyame din mu amem no. Mu nsuro no. Sa difo no, wo ba ba mu nsuro no. Wan kasa wo Awurade din mu. Enye wo nyame din mu wakasa ye, onye Nyankopɔ dipa. Wo nyame nim no. Abrante ba ko. Ene ne sofo. Isofo be Chimpanzee. Why? Chimpanzee prophet Pacho. Why na friends are? Pacho sofo no mi. Mo friends say. Chimpanzee. Oh, I didn't. Prophet, ade bi koso wo man ni mu a. Opese wo de onyame di kasa edisive wo man no. Na papa Pacho am say Ghana e kɔbɔbɔ no. Osofo safo ba wo di kado to wanim. Ema enkom sha osofo ne hyeye eye minister ko mo ho no. Prophet Pacho. So wo nkonko fo ba dance di emra no. Odi for sofo di safo de to wani mu ha Awurade fa so kasa wo ho say enko ba bia nti mo man mu nipa mfo madwene na o makoma ni akire prophet eno na woni ne sofo wo nte ase ase ade nti na papa Opambour aka ka sa na sem se enko ba bia mo man mu empo madwene ni akire yes sir enko ba bia na odi for anko ba bia nso mo ntwa o ma sem so enko ba bia na papa Pacho da bi
So what you say? It's awful. Odifo. Sad Chedua no. Yes sir. So didi atem. So oya den. Oni ni nkwala didi atem. Omo ya den. Enya hwe. Yes wo bo mi baye nyina. Odifo wo bo baye nyina. Na manfo fi bo mi baye ne. Omo mompa na Awurade amomu tumi. Oh. Omo mompa na Awurade amomu tumi. Eti tumi na Awurade de ama me no. Ho ya ni ho di bread. So what I say obi a mimi ya baifo no. Oba ya ntoma onyame de ama ya kwankyere. Enu bi na ho ye. Sikache enu bi na ho ye. Na wo so ya baabu so na so ye de. Ukwa na we bi kan tira wo so de ma kan spirit a wo de ya adwuma. Egina a kyerɛ wo so ma ɛna ɔmo da so di wachi. Ɛnɛ sɛ ɔmo yi sa video akwasi phone so. Oyi sa video ni nyina wo so. Uko YouTube peguo nyina. Aka udilete enye ye. Sofo enti sa na te. Enya hwe. Ne mu blaster ba fie. So obi wo tumi a. Echa wo Opambour. Kedia bobo pocket chambi ni yaduma. Jesus. Anka ni Bible nti. Anka manim guasema. Blaster da so ye den. Ewo ho. Enokre. Did you understand? Yes sir prophet. And no tire say. Me yo nyame de pa Awurade ama tumi. Jesus. Sami fanye na adwuma. Yes. Onyame yasem se adekye ho yi. Ese yese. Ye di osuma na adwuma. Anadu bi ba obi ntimi nya adwuma biem. Onyame ti ase. Tisa o se anadu bi ba obi ntimi nya adwuma biem. Tie ni e. Mo di video bi kire me na small boy bi kasa odidi matem se me kwa me yabosom. O mi dana se amuna na se ma me. Se ma no ntia ne da. Na minimum no. Na odidi matem. Se me yabosom. Me dana se. Onyame hya oni na busia. Jesus. Na se me yabosom akire obeti ase. Obo tere Yakobon tumi sitie. Oh yes. Tumi ni Awurade dia. God bless you. Wono o kan bam. Oshensu a ekina. Nemo ontie video na mle chemu se no wakase. Ne sofo timi jai asore. Be bosome. Ansa no maba. Ja otifie jimi kwanso sa. Odo ni pa bebre. Osofo Yakobon ne bo wiase. Enokre. Nanso bonsam woni pa chen Awurade. Ene ukofie ba ko a passenger house wa. Awurade me wo fie o me fie ni nipa be 30 a. When we are Christopher papa o betima kwa edwo mu nu mienu. Awonya mienu ana miensa. Enokre. Enti enye nwanwa se nipa bebre go so mo ko bonsam ayi. Jesus. So ti ase. Na me kire no we mu. Do beka bia no onye very careful. So to aso 1 month Abraham nya asori a. Na wonya Yakobon nipa. Dabi. So say adiche wo yi. Ese ye de osoma na adwuma. Anadu bi ba. Yes. Obi nti na ese adwuma na o say de bia. Every blessed day. De bia. Yes. De bia. Adise onyame ka che se ye home. Yes. Se de ono bo asroba asase o home ye. Sa. Enokre. Na se sofu nim nyansa. Na uja asori to 1 month. Bosome. Se wo je wa home. Ansa na wa ya asori 1 month. Onyame asem na nkasanya se na mo de adwuma ende bia asase wo sa ye den. Esi. Enokre. Enti me ena nsem ye Yakobon nipa. Na Awurade ya frɛ mi ntino. Jesus. Wa ma me tumi ama ho anwode ama me ho nyansa. Yes. Ya de biara me de ye de Awurade pɛ. Enokre. Wɔso me nya de wɔso ma me na adwuma. Ebisa na adwuma ba obi ntimi adwuma bia. Abraham wa hoɔden. Ɛna wɔsam ye Yakobon adwuma. Jesus. Ti sa de te. Yes. Ti se mi ja asɔre ato mo nkyira ma de. Sa o ye sɔfo. Yes sir. Woni wo kwan kwa sa wuti na fie. Sa wo nkwa asɔre anasa wo yare. Wo yare yo. Ayie na abaw bibi na se da kokora na e ma wuntimi nkwa asɔre no. Awɔsa wo hyɛ da bu nkotodwe. Bompaye. Se wunyimi na wuti Awurade ni na ona afrɛ wampa. Sere ne kwan. That's right. Ebisa ye na ko go down in your knees na sere ne kwan. Na bompaye. No one mount kwan said ampa yie no. Jama sabo to ofa hya wo mansa na eden. Ko me. Anako. Yes. Sarete. Enokre. Woni wu kwan. So yo nyame nipa. Na prekopa wodi me charge sub chief mo me konkran ya ba. Mo yo kire mi ba. Dabi eye jimi kasa. Yes. Obi no bitima esa de atia ni wura. Dabi. O sra permission. Minister bi no bitima tu kwan free Ghana akwa brochire. Me da say chief of staff and president and state chief of staff for any more hweye. Oh yes. Sanete. Nokre. Etu no kwan. Sa so no kwan one day no. So free Awurade na free bonsama.
Obi jato sa na wako. Abrawo nse permission ya dem fedwa na campus. Wo ja asra to obusomi na wuti fie jimi. Edi safo. Onyame te ase. Jimi kase we na dia. To me ya rade dia. Ye nyam dwuma na che. So what you say? Me ye nyam dwuma no. Na ni master ne te bo ase. Efi anu otimi na minimum ho. That's right. Baby a minimum ho. O man kasa ba asra be ka chem. Ye me hu hia se me ka obi asem. That's right. Bo asem na aba. Ana wo so wo ya fasting. Won so no manya fasting. Na won so the incense. Me pa cha. Afra wo bofo. Okoshin incense afra bofo. Afra wo bofo. Na obofo na kobobo ni bi. Ana okobobo ni bi. Ama Ghana ren. Ama Ghana wi ni. Me pa cha. Wo bofo no wo boy. Enye nyame nkunkuru mpo. Awurade. Ana wo sere. Wo sere no. Na mo fra wo ni wo bofo okasa. Wo the incense ko fra wo bofo. Ama wo bofo akobobo ni bi. Sa na waka no. Me pa cha prophet. E wo park ni so. E video prophet. Wei ayo nyame kasa no. Wei wo nyame kasa no. Be prophet. Wei wo nyame kasa se na Awurade kasa. Se na Nyankopɔn nipa kasa. Enti wadru mu dawa. Wadru mu dawa pa na nim nyansa. E wo so oti asem wo yase. Eni wo nyame di no ode na. Eni wo nyame di no ode adwuma. So obi ya bai fa no wono na e bai bonsam. Jesus. Did you understand? Yes sir prophet. Yes sir. Bai bonsam. Se no se bai ye ni wo. Me pa cha. Osi be bi enu o. Be ye ni yase. Bi enu e be fo. Afedia Opambour ye be fo. Mpacho ala fi di obo be ye se wo. Aje Jimmy Kasapa ni. Jimmy Kasapa ni. Wo ya re na wo di sibu insole. Jesus Christ. Jimmy Kasapa ni. Edu stop sana che. Oba fo wo twa no wo be kase obi ye be. Onyame etumi ye adwuma. Be bonsam kase te se wo. Jesus Christ. Wo ja wo di ato wo. Jesus. Wo fu abeben tia wo mama so. Wo ja wo abeben no obe ya wo ye no e de ato wo. E bebo odi fanyini se wo ye be fu. God. Na wo pa wo kan wo mfa. Osofo. Ababeni tira. Osofo right there. Omo hia mabufuo. Omo speaker tell Awurade se wo de me ye adwuma. That's right. Ne di pa nya be usam ya na ko anti. Jesus. Omo blaster mna fie me ka kire mo. Omo blaster mna fie. Satam no mudi di watam no. Omo di matter. Me pa cha. E fie na sa no me bobo no. Satan ne say all night. Me medical catch am dada me ba kwa mi sadat. Muni aketo na makato no so for kwasi. Na musu medical bomba ne kwansra me catch rom. Boya mane prophet. So mu be fie ano no. Enopre. NDC aban wasunti ana am yanka no eri ade o. Sa mu sofo na mu di na chiri kwa encho obedane yare fo akade. Jesus. The name of Jesus. Mo sofo na mu di na chi no. Ya ni Jimmy nti mu nyina ma Jimmy sanu se nkraman no. Yo. Encho obedane yare fo akade. Obo me be yesem ye e wo property so. O kan sense me di Ebenezer no kwa de wo mo. Na o fam sa da kwa. Sa no kan no. Abua sa. Oh, sa. Yeah, so. I know this is beginning of an unending beef. I say it try I had them say Steve Wonder mo any papa. E be say be fire back be until then no. I Penyah block me. Fanala SN is every fee. No one charge $20 for free. Bakra.